dead una something lapha like iphone ngithi mina ubufunani kanti uzuvuka ekseni uze la yini uvukeleni ekseni wazomshaya isicapha kwambulala indaba vele uyenzeleni le nto ubekukweleta imali yini le eyenzile umfowethu uanti ngimhlakulele la mfowethu angaze angizange ngifike ngifune imali ekseni mhlawumbe ngixatshaniswe yilokho ukuthi anti awunginiki imali yami senze ukuthi yebo lonto pho yini yini ubumshayela yena mkhulu uyalazi igama lakho ba mina nguZanemvula mfowethu Zanemvula bayisibongo ngwagabela ugabela ya nakho la ekhaya sekhaya ke lapho kubo kababa impela mfweni mfowethu impela so ugabele uMikhyoni ubaba wakho impela mfowethu uyazi ukuthi umzala wakhe lo Mbulane ya mfowethu ngiyazi kodwa mfowethu nami ngomoya mfowethu lo ogcina ukwenza zonke lezi zinto mfowethu njengoba ngichaza hayibo lonto ukuthi kunomoya mfowethu ongenile mfowethu owenza zonke izinto ongidirectayo ukuthi cha kwenzeka ukuthi hayibo lonto uyazi into yenzile kodwa uthi yimbi noma wazi mina yikho enye into mfowethu engiyikhulumayo ngale kwamanga ukuthi mhlambe uzugcina ucasa ukuthi mhlambe ngikhuluma amanga mina ngikhuluma into mfowethu eyenzekile ekseni yabo ukuthi kwenzeke lezo inkinga ezikanjalo ngaxabana noanti uyabo umvuselele uphela ubelele wena bekumnyama akazange axabane nawe wena ufike washaya isicapha la wangena wambulala ngibuza mina ukuthi leyo nto yenzile uyayazi noma uyayiqonda into yenzile noma awazi ukuthi uyenzile into kuwena mhlawumbe into wakwayenza futhi because phela manje ubulelela umuntu la umuntu ushonile mfowethu ngiyazi engashonanga futhi angimbonanga kodwa mina usizo oluphuthumayo engakashoni ngoba ngibonile ukuthi lento engiyenzayo iyenzeka kodwa manje akakashoni ngase ngizama usizo oluphuthumayo ukuthi lize la lizomthatha hlawula lapha ekseni ngathi hayi yazini ngisacela ukuthi ngezimo ezenzakalayo la ezweni yabo manje mangizolokho engilandeleka into from January yaqala lokho ephusheka bad kumina elifeini yami lokho kuyinkinga uyabo so yonke le nto iyenzeka one by one yonke into ngiyayinothisa ngibhekile futhi ngiyayibona yabo so manje leyo nto ingiphathile kabi gcina nami ke sekwenzeka izinto ngiyafika ngizobuza la kanti uthi anti kwenzekani uyabo anti yini lento eyenzakalayo uyabona wanti ke lapha ngafuna ukuphuma entweni kodwa yonke into ngemagic yakho nenzayo yabo njengoba ngivalele liso it's a reason ngilivalile uyabo isimo sokuthi ngomoya engawuthola ahlephelela umfowethu uyabo ngithi mfowethu nakho ukuphila uzophila la ngesimo sokuthi ngangakachazeleke ukuthi lento mfowethu ikanjani ayibona ngithi lalela mfowethu yabo ngithi uyazi kwenzakaleni la ekhaya ya ngiyazi kwenzakaleni mina engenze lesimo ngesimo sokuthi ngize kumfowethu yabo wenza isimo sibi vula endlini mfowethu ubone ukuthi kwenzekeni uyabo ngomoya wami mfowethu wokuphila yabo njengoba ngisho ukuthi mina ngiyaphila uyabo yabo lento engiyenzile mina ngisena umuntu omubi webhodi mina ngiyakholwa manje yabo wenzeni mfowethu nginomoya owokholo mfowethu kodwa uyabo ngendlela esengizengcine sengiphuma okholweni lami ngani ngesimo sokuthi shithi yonke lento engiyenzayo bonke labantu abenza izumo bayavela kumina uyabo bayavela wenzeni mfowethu taka baba futhi ayisekho into engizobuye ngichaze yabo njengoba ngichaza kanje umbulelo wanti angazi mfowethu ngoba ngenza into engayenza ngaphuma kanjalo ngavala ngahamba ngoba wandi ngiyambuza ukuthi anti yini lento eniyenzayo noBlonde yini lento eniyenza kumina uyabo alokho engididisa ngama voices la alento engichazayo mfowethu ukuthi khona into engabuya nayo ehlanzeni ewumuthi wenhlanhla uyayizwa lonto ngafika nayo mfowethu ngathi bafu njengomuntu engimaziyo lo mfowethu mina bengingenankinga naye yabo nawe uyazi ngimthathiso kwamfowethu uyayizwa lonto
umfowethu nje angikwazi ukuthi bafela ngixabane kwenzakalani. naye or ngixabane nabantu uanti usizwa yimina mfowethu la ekhaya kodwa yabo mfowethu I'm shaking. isiyenzeka into isiyenzeka mfowethu angisazi nami ukuthi kumele ngenzeni uyayibona lonto mina one mfowethu kade ngagcina uphuza utshwala hayi kumhlambi bengidakiwe umdakwe insana Ufike nini ngephi la ekhaya hayi into enzeke ekseni ekuseni ya mfowethu wanqo washaya isicapha wenza njani hayi ngiphushile la nje yabo wamlimaza ngangena la ngathi ngiyakhuluma hayi uantulele lapho ngiyambuza ngithi anti kwenzekani uyabona ngithi kwenzekani uanti ke gcine ekhuluma into engayizwa ngesikhathi sokuthi ngathini ngokuthi nami ngicasukile ngoba lento mfowethu kade yayenzeka kumina uyayizwa lonto mfethu ngoba yabo mina manganenzela into eclean ukuthi imali manje anginayo yabo uma kuthiwa nginemali bese uya kumuntu ohlolayo Jesus Christ uyayizwa lonto into eclean mina angaze ngiyakholwa ngizwe into enjini yabo sime ngangena kusona ayisixakekile bafethu ngibe nobugodi ngaphakathi kumina ngoba zonke into ezenzakalayo zibe imagic ngendlela engayiqondi ngaxake ukuthi hawu uyabo kulezo zimo ke leyo nto yayingenza yonke leyo nto ngayinikeza umfowethu ngathi lonto umlimaze ngani wanti mfowethu hey umlimazile mfowethu ngento ebengimlimaza ngayo ngayilahla uyabo ngayilahla wamshiye enjani ngimshiyelele la kwafika kuba fika amaphoyisa lapha ngoba bengibiza iambulance ukuthi ayizongithathela yena yabo kwafika amaphoyisa ke ngaleyo ndlela ke ngaxake ukuthi iambulance mina bengiyibizile ukuthi ngicela izongithathela lo muntu lo esengenza inkinga la kuyena ngesimo sokuthi nginenkinga ekade yangiqala from January uyabo until now amaphoyisa akubonile angizwanga amaphoyisa akubonile amaphoyisa angibonile bephithizela la ngihlakula lapha ekseni egcekeni lapha la amaphoyisa akhuluma kuhlekwa la ngikhuluma iqiniso ngoba mina ngineqiniso mfowethu into ngisho ngoba ngine guarantee yayo engiyaziyo uyabo behlekwa la kumnandi ngabungu uhleka bani laba bebehleka bebekhuluma indaba zabo la ngichaza la mina ngilapha ekhaya ngisho ukuthi yonke lento eyenzakala ezweni yavela yathi mayisivela mina ngathi kwavela zonke indaba zezwe mina nento engangayazi uyabo mina ngeqiniso lami ke lonke yonke into enzeke kumina from A up to Z ngiyayazi and futhi into ngikhulile asethi ungaphisa umbamba lokho kwenzeka kanjani sombamba angisafuna suke la lungile it's fine spe guys yekeni ubhuti aka ngeke ngoba yabo mina uanti bafwe wena sisiwami nawe bhodi uanti mina ngiyamazi uanti la endaweni bayazi usizwa yimina njoba ngisho ukuthi uBlondi angikaze ngixabane naye kodwa emoyeni wami nango lo moya mfowethu enginawo ulokho evela yes angazi noma ushonile ngimshiye mina uanti phela momenze lento benze yona ubuthi akabe njani hey guys ayisaze sabuza ubunzima hayi mfethu uyasitshela ukuthi umbulele uyilahlile into ambulele ngayo ungelile la amaphoyisa afikile abantu babonile la endaweni lokho akona mankade lapha kunezimoto ezithi uyibhakile ngoba mina ngithe mina ngevoice yami engiyazi ukuthi iaround la ngathi hayi amaphoyisa I mean ngabiza iambulance nabantu ngokomoya engikhuluma nabo bengidirect ukuthi hayi wena enza kanje izimo ezila ezweni elokho ezenzeka kumina ngilo ngaquite uyayizwa leyo nto bafethu sinenkinga la sishona lo auntie la uhlala kule ndlu le so manje into eyenzakalile uantu behlala yedwa la kwatholakala ukuthi manje ungenelwa ile ndoda le yamshaya waze washona manje ngathi nasekhanda ayiphilile sesifikile sizobona ngeke simenzele utho kodwa nje bese ngithatha le video nje angazi ngizofakazi noma yini kodwa ke hayi ungathi usukhulile emhlabeni ukukhula enye into angikholwa ukuthi khona into enje eyenzakalayo kodwa ke ya South Africa siyanisendela siyabonga
Siyabonga. Omkhulu, lo muntu ubulela amanda la. Ngizule ngibuza. Afethu ngeke inkinga le. Lo muntu uhambise ngisho umama kuleli ekhaya. Ubalekile nje. Ngizule ukuthi useholongo lapha kadlala. Hayibo, sengisaba nokuthi uzodonsa izitini uNkulunkulu wamasishayi. Ukushawa lo amaphoyisa amangezitha uyoqeda abantu. Phela bezoshawa ithina manje. Hello Mzansi, welcome to Mgosa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Aibo guys, nangibhuda confessa ukuthi ubulale anti walapha kuleli ekhaya uhlala yedwa nelo anti wamngenela angaqelemba awamshaya guys waze washona and ndlela esikhuluma ngakhona le story yambona nje ukuthi it's like as someone who's used to doing such a thing, like is not scared, akasabi ukham nje right uyakhuluma ukuthi wende njani, like bruh, this is so shocking. This is so shocking. Ukuthi ngalesikhathi nabona ukuthi ngathi uyafa ubese ubithi ambulance kwafika amaphoyisa khona nawo guys amiyekela we Jesu, futhi wakathathi nginemaphoyisa udzinga nje i-mob justice. I-mob justice nje la idzinga katrajwe bamtrape aze naye afe because why? Clearly utophinza yende lesidingi kulomnye umuntu and uyabona ukuthi akacala kuyenda njengoba angasaba angabaleki ubulele umuntu khona lapha kuleli academy kulo, but akabaleki. Umile wesicoca story ngendlela sicoca ngakhona uyambona nje usinala ngqondweni ngathi uthikametekile akekho right mentally. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out, so goodbye.